Senču, gde si? Možda je pobegao. Šta to govoriš? Čudi me što ti svi Pokemoni nisu pobegli kad se tako prema njima ponašaš. Opće je poznato da su japanski animirani crtići, takozvani anime, i najgori mogući oblik multimedijalne zabave. Standardno loša animacija, katastrofalna zvučna obrada, kao i moronski scenariji definiraju žanar. Ali jedan od njih se posebno ističe kao najgori. Jedan od njih proširio je svoje prljave korijene i na karte, crno-bijele igrice za kalkulatore, kao i igračke. Sve s ciljem stvaranja vojske obožavatelja. Govorimo dakako o Pokemonima. Ali Pokemoni skrivaju puno mračniju tajnu. Koji je ovo Pokemon? Skrivaju li Pokemoni puno mračniju tajnu? Na tisuće djece koje su gledale Pokemone odrasle su u obožavatelje Minecrafta i serijske silovatelje. Ali zašto? Što skrivaju ove loše kopije Digimona? S ovom tajnom nas je upoznao uznemireni Pokemon koji se oslobodio zatočeništva Poke zloglasne kugle, te nam je detaljno i iskreno opisao mučno iskustvo nazovi života u Poke recimo kugli. Naime, teror koji ova nevina stvorenja proživljavaju nije human, nego toliko pokemističan da to nije humano. Dopustimo našem dugogodišnjem gostu da opiše svoje iskustvo da to nije humano. To nije humano. Izračunajmo volumen kugle u kojoj moraju živjeti ova jadna stvorenja. Ako pomnije pogledamo formulu za računanje volumena ili ti obujma kugle, uočavamo jednu zanimljivost. Što je ovo? Što predstavlja ovaj znak? Pogledajmo 18. znamenku decimalnog zapisa ovog broja. Ali kako izgleda unutrašnjost kugle? Upravo ovako. Živio sam u kugli u kojoj čak nestaje niti kuhalo za vodu. Ali mogu li Pokemoni skrivati nešto još mračnije? Mnogi izvori Pokemone povezuju s neonacizmom druge generacije i s organizacijama poput PETA, Greenpeacea ili Živog zida. Jesu li Pokemon dvorane tek ilegalni fight klubovi za Pokemone u kojima se mlade potiče na zlostavljanje životinja? Ovoj teoriji u prilog ide i činjenica da je SAD 1922. godine, nakon emitiranja prve epizode Pokemona, povećao sredstva namijenjena za zaštitu životinja koje PETA koristi za svoje razvratne zabave na Karibima. Idući puta u mračnoj tajni. Minioni 3. Je li treći nastavak najilaminantniji do sada?